Menteri nang ba ka jalau konrat sangma ula pan pau ka jing sngol lengok ka bajur ya ka jing pelong ya ka jing hi a jalam meklaya halo ka jing pentri kam ka sokar ya ka CAA la ni ka Citizenship Amendment Act ya ka CAA la sang pentri kam na men ka sngi haba ka sokar pedeng kala penmana ya ki rules u konrat abe kan bakla patai ko bor ula ong ba ka sokar pedeng ka da ban kranshai ya ka CAA on pentri kam setia ha ki scheduled areas dan ya ta ki jaka ki bahab apo ka jing pe jikmi jo ka district council Ulang bah jalan mekhlia ki tentang kendiat ki jaka ki pamhap apa ke jing pe jing jo ke district council par kumta kalong ke balengo pat bahang ni kinang pelong ya ke jing ki persya ya ke CAA nagalang operation ka seng KSU ubat lambok sa mangar ha bakran ka jalang ke balong mata ka si bantang ki rule jo ke CAA ulang ba ka seng kan yang persya be lara kalong kam kumnuru akwa pentrikam ya ke CAA wong nyuma hajala mekhlia macam la pentrikam hage jaka ki bahap apo ke scheduled area sane ki bahap apo ke jingpe jingmi jo ka district council ane ki board jo ka district council kemna satya banya khanglat ane yada ya ke jingwan rong kerthap ki manderi mara ki babun ki khabi hapo mekhleya ki babun ki mander ki wan rong shakani ka jalla lamba ka jalla Assam bar Assam habala pentrikam ya NRC ki babun ki satya ki brio ki bamhap haga NRC klempap ki wan rong be shaka jalla mekhleya badin mat ka down naklen ka seng kanyak persya be ya ka CAA. You're not understanding what this whole thing is. There is hardly municipal area of 2 to 3 or this entire European ward of 2 square kilometers or 1 square kilometer, whatever it is. It's really not a big impact. The entire rest of the state is exempted from it. So I think we are looking at that one dot which is there and not realizing that the rest of the 99.999% is not included. That's what is important to note. So this one dot is there because of a technical issue. Otherwise, the entire 6 schedule area is exempted from the CAA. The purview of the act. No, I don't have any comments on why the timing. The government of India is doing its part from terms of the bill that was passed 4 years back. It's the rules. But from Meghalaya's point of view, it doesn't really impact us much because the 6 schedule areas, are completely exempted from the CAA. And hardly, as I said, we used to say 99%, but it's actually 99.9999%. There's a small section which is non-scheduled area. But apart from that, the entire scheduled area has been exempted, so it will not have any impact on the state of Meghalaya. But as I said, the question of Government of India coming up with rules, those are procedures that are followed by Government of India. So. Automatically kita kecelakaan. Dia hangun tong bakam cerita. Kumanga keren tu punya pot itu diberi uang tu bian spo. Najalah ni kan pot selama yang kursin tong ini nak pot asal. Baik kini kinong try beper puan baterai spo jalan kan pot besar. Itu dia dan asap. Tentang gini khabar les di rum sya asam taman yo pot ni kumtai bersang berbuat nang pot jalan. Cerita kali ke dak besar apa jalan. Tenalor kita babantung dian pokok jelas ada kalong hangli jelas ini nak asam ini pat jelas tak juga pemba kalong kena kita kalong ba barung haswa jong galai puter lekui terek tuk nai nora arca kasau kemudian kami ban pantot ban selah kemudian kami bersah di dai pasti yang iki gunung susung ngapura juga ini dia bro di hot kesokan dia ke ong ba dari jalan kerja kita kisip schedule ini bahap dari bahan dia sembelah kentuknya kan kelak kita kinun schedule kebut kentuk kita kalong semua gumulong pet nak kapot spot pasang ke bang iyo ban kem diberi wan kebut semsela spot ke jalan juga TV isyang ban ki wan cik po asap iyo spot ayur ning cik deko kalau mulong tai lada batang ke NRC des ba tasukar asam tu kuat ja gomdan nak kales kidan hujan hatulak dua tam lene duna dekani ke to sai ban asam jelai ba kita tinggal manis dekani ke fet ontan ya kan isu ang ya kecela din ke asam mereka dikatret di kono isu ko dana kali yang jom kaseng thang tak ski kini london di gunung jom ski pada ini berpau punya kamau sakan dia apa dan lagi periang di ajak cetor jadi dikeput ajure bak sakan di cipi ketu sarandak bat kakar keren tak ke di tengah tak satri buang bang
tahap ban priang ni dan taki pat badan sport Bangladesh Afghanistan bagi di kiri malam kedua Turan Henry bagi kenok yang bagi sak tombor kita Henry wa ban keren ke pasai kalong ba kadang jur bagi tombor jong kita ki hepat monitor yangi kita rai tuluk ban sak tombor kita bab ini kita idau ki ba ai peserta dia ngaslo ba idau bom chongnya bom chong nongrem Henry gene ke temu kita peserta dia ngas bombak pau kalong ba wa permadan ni pat polis kata kan nongrem dia yang ke sub so tadi kita minta cerita badak isi barwan isi som berkat di pat lat senjam ba pun keseng berkat di sum sosial dengan super kemau ba kalian beneso pat pat turun postri so ya kani ke si eru dan ka kap bagi lek ban ujot po bahim besar juga perempuan pagkatagan ng sakot di ka daw pa ng kong ka ba hang nakasri don isu lengkap isu isu ngadu pagkatang day pangkabel ini dari yang persa bat jadi pero di kelas 3 yang terakhir kalian Dinakwi inti baga saudara dia kanang berkat dulu ban ai di mekanisme banyada di long lapang ini cerai terluk di kai sedang ni boy. Andai kumrolong mentak di ke di perlok ai di kasi ini bat kadai sebentar tak coba yang saudara dia itu diberi budan tam dari Bangladesh. Pihak suku ini ke jelah ke sini kalau barjan dari Bangladesh. Bat jan na kapor di ke juban rong bertep diberi masabat tam di jelung kejengwaan kejela kejungi bomban di an kan ni dan tambah sangat tam lani duna berpak ini delar kiban kar hindu di depo tang kumas tolak gi kumsjat di ini yang kita judulnya dengan persa hati sutu kalau ada lupakaan kalau pelong an jubor askar dia kan sengap macam kau jadi kunterai tremluk ekonomi sebelah boy genya pitang berkata bat tam ngasupa mendong ajala jungi Sesiong seperkat, sesiong sekali jelah, ikai gelap nanti bangkap berking bangkap batik lakam, yuk lesi, dan tak puyul, ubah jelah USA di lek ban buat dia tak kasih tri yaki, bakal tiba belum penuh susung berkurang, cokeri dia batik jelah.